Kagarara kandi rifuhe nongere mbisubiremo ririmo rikubiyemwo urupfu rutunguranye nifuhe rije rigambiriye kugira ngo rikwambura ubuzima. Kagarara ndabivuga nk'umuhanuzi w'Imana uhishurirwa inzira urimo ari inzira ikuganisha mu irimbukiro. Umukozi w'Imana ko yavuga rero ko Imana yamuhishuriye ntabwo ari Kagarara ugendana urupfu gusa, twese urupfu turarugendana. Ahubwo ikibazo ntabwo tuzi ngo umuntu azapfa gute. Azapfa kubera Ashton Hall, azapfa kubera iki? N'abantu bangahe muri iki gihugu cy'u Rwanda bahuye n'umuntu akabasinyira sheke y'ibihumbi 5 by'idolari birimo $7,700 z'amanyarwanda. Imyuka yo mu miryango y'icyangu igwa wa Kagarara. Reka mbaha ikaze bakunze bacu mbasuhuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ngarukanye na Pastor Claude. Umeze neza Pastor? Meze neza, wowe umeze ute nawe? Ndashima Imana. Amina amina. Amakuru y'imetse. Amakuru ni meza. Wowe nabuhanuzi Imana iheruka kukwereka? Oya, buhanuzi se iyo turi amahoro dushima Imana. Yego. Iyo amahoro ushima Imana. Iyo turi amahoro dushima Imana. Yego. Ntago ngombwa ko ubuhanuzi. Oya. Ubuhanuzi. Yego, nta muntu w'Imana iragutumaho. Imana yantumyeho ni benshi kuva kera. Yego. Ariko kandi ubuhanuzi bw'umuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. Yego. Uko niko tuzi neza Bibiliya, niko Bibiliya tubwira ijambo ry'Imana. Uko niko bimeze, niko tubyemera, niko tubyakira. Yego. Sinzi ba twatangira. Nta kibazo, genda tayari. Dutangiye ikiganiro cyacu. Nanjye nkubaza ku by'ubuhanuzi, ubwo najya ngo mite nkomoza ku buhanuzi bw'umugabo ukora kuri YouTube channel bita Yesu Arakiza TV. Wakoze ikiganiro ejo bundi sinzi nimba umuzi, akora ikiganiro kuri channel ye ngo yitwa Yesu Arakiza, arangije ashyiraho umutwe ugira uti mbese yashaka kumvikanisha ubuhanuzi ngo Imana yamuhaye ko bita Kagarara, ndetse anumvikanisha ngo ko Imana ngo yamubwiye ko Kagarara ngo agiye gupfa. Yego. Uyu muhanuzi uramwemera? Wambaza utese ubuhanuzi urabwemera, ariko wimbaze ngo umuhanuzi ndamwemera. Yaranditse ngo agiye gupfa nka Gogo na Dorimbogo byihuse akiva muri ngo agiye gupfa nka Gogo na Dorimbogo byihuse akiva muri izi tuwa. Kagarara mu musengere cyane. Nanjye manje kukubaza mbere na mbere umuhanuzi wahanuye uramwemera? Wabanza ukambwira ngo uyu umuhanuzi witwa gutya na gutya yahanuye ibi n'ibi. Ngo mbona akora kuri channel ko isura ye irayizi. Isura ye ndayizi. Isura ye ndayizi. Yego. Ntabwo uzi umuntu yigeze kukwereka? Wanyeretse intuze nyinshi cyane. Yego. Ubuhanuzi bw'urabwemera? Ubuhanuzi bw'umuhanuzi uravuze ngo cano yitwa ngo iki? Yesu Arakiza. Niwe nyirayo cyangwa se n'umutumirwa wayijeho? Niwe kwayura nawe ubwawe. Ubuhanuzi bukwayuza cyangwa? N'ubuhanuzi buri kunyayuza. Cano yitwa Yesu Arakiza. Yego. Yavuze ngo iki rero? Yavuze ngo ndagira ngo twinjire muri vibe. Twinjire muri vibe. Yanditse yasohoye ikiganiro ashyira mutwe ugira uti agiye gupfa nka Gogo na Dorimbogo byihuse akiva muri izi tuwa. Kagarara mu musengere cyane. Kwamamara se bisobanura gupfa? Oya. Kuki Dorimbogo, kuki Gogo? Gogo harya ni wa undi wamanagingwaga na Bikemu. Yego. I need the blood of Jesus. Yego. Hanyuma Dorimbogo nawe turamuzi w'inyamasheke. None se kwamamara bisobanura gupfa? Oya, ntago icyo bisobanura. Kubera icyo azapfa nka Dorimbogo na Gogo? N'ubuhanuzi ngo Imana yamwiretse. Hanyuma abandi bo bazapfa bateze? Ntago tubizi. Wowe uzapfa utegewe nzapfa ndene cameraman wazapfate. Cameraman? Cameraman waraza uburyo azapfamo. Oya, nta muntu umenya urupfa azapfa. Uzakubwira ngo azuko azapfa. Azaba kubeshya. Washobora no kwiyahura. Jewe ibyo byose. Bibiliya ivuga ngo ubuhanuzi bw'umuhanuzi bwemerwa busohoye. Yego. Ahubwo igihari twese tugendana urupfu. Yego. Ntabwo ari Kagarara ugendana urupfu gusa. Twese urupfu turarugendana. Yego. Ahubwo ikibazo ntabwo tuzi ngo umuntu azapfa gute. Hari abazicwa n'impanuka y'imodoka, hari abazarogwa,
hari abazicwa n'indwara z'ibyorezo zisanzwe mu mitima, impyiko, umutima, impyiko, rwagashya, umwijima, hepatite, ibyo byose mu yandi magambo, kanseri, ibiki byose. So indwara ni nyinshi muri iyi si rero ntawe umenya ngo umuntu apfa gute, ariko kubera kwamamara k'umuntu yamamaye, ibyo sinabimenya. Kereka ahubwo niba mubwira ngo Kagarara, ubwo impamvu ngo Kagarara agiye gupfa n'ukubera iki? N'ubuhanuzi ni Imana bimubwiye. No kubera Aston Hall harya ninde? Ni umunyamerika. Aston Hall ni umunyamerika. Aston Small ninde? Ni Kagarara. Aston India ni wa Muhinde. Hanyuma rero azapfa kubera Aston Hall, azapfa kubera iki? Yamamaye, azapfa kubera iki? Kubera ngo yamamaye. Ibyo ntibishoboka. Keretse iyo haza kuba harimo ikintu ijambo rivuga ngo Aston Hall aremwe muri Illuminati. Wabyumvise neza? Twakomeje rero. Nari ndi kwibaza uyu muhanuzi, urabona atari gukora nka bya bindi wa muhanuzi wundi yakoraga nibishaka bya bintu byo kuza kuvuga ngo runaka ibintu nk'ibi bira bita ibikangisho, iterabwoba, ibikangisho, amakuru y'ibihuha, guteza imidugaro muri rubanda. Urumva atari ibyo arimo? Bo umuhanuzi, yego, iyo Imana imuhishuriye ikintu, nibwira ko nta muntu upfa kujya kuri kamera atabajije Imana itari mu ruhande rw'iwe. Soriya na Imana ari mu ruhande rwe. Inde? Uriya muhanuzi Bosco se? Uwo ngo Bosco. Yes, wacano Yesu Arakiza TV. Yitwa Bosco. Prophet Bosco, umuhanuzi Bosco. Imana ari mu ruhande rwe cyangwa ba Bosco bose baravangiye muri iyi minsi? Uwundi Bosco ni uwuhe wabuzi? Undi Bosco nzi ni wa Uganda. Bosco Impa wagiye mu Bugarasha. Aha. Rero Yesu Arakiza TV muheruka aho muherukira. Yego. Ni umukozi w'Imana. Ukorera Imana. Yego. Wavuganaga n'Imana. Yego. Social media channel yiwe imaze igihe kirekire cyane. Yego. Kuba yavuga rero ko Imana yamuhishuriye. Yego. Ni izamu rya Kagarara. Gusenga, kwiringira Imana no kuyizera, no gutesha amagambo mabi n'imyuka mibi karande zo mu miryango yo kwa Bosco. Yo kwa Bosco. Urumva hari karande ziba zirandaranda ku bantu ziturandaranda aho rimwe na rimwe. Yego. Izo karande ni karande zo mu miryango. Ariko ku rwanjye ruhande nkavuga ngo giye ku rwanjye ruhande ngirizira nkanjye. Kagarara karande yarazicagaguye. Yego, ameze neza. Kagarara karande zo mu miryango ya Kagarara. Yego. Kagarara yarazicagaguye. Kuko buriya uzi kugira ngo ugira ngo n'abakozi ba leta bangahe bifuje kugura iriya modoka miliyoni 14 Kia Sorento bakayibura. Ni benshi. N'abantu bangahe muri iki gihugu cy'u Rwanda bahuye n'umuntu akabasinyira sheke y'ibihumbi 5 by'idolari birimo miliyoni 700 z'amanyarwanda. Bake cyane. Biriya rero ni ukwica umuvumo. Hari ababyita gukandagira satani n'abazimu n'abadayimoni kazi. Imyuka yo mu miryango y'icyangwa igwa Bakagarara buriya rayikandagira yigaraza yose, akubita abazimu, akubita imyuka bibi, imyuka yo mu Kivu, imyuka yo mu Rusizi yose buriya Kagarara aremye nk'umwana w'Imana. Ariko buriya reka nkubwira umunyamugisha rero, ngo abanyamugisha n'abamenye Imana. Wumvise? Yego. Hari abashize Kagarara kuri platform, kuri channel. Yego. Aho harazamo Murinda Habirene, harazamo Sabe wa Isimbi TV, Rutambi, ngo Bakti, ugira neza
na Bagti yamushyize kuri Big Town. Kuri Big Town buriya Kagara yagiyeyo. Ariho kabisa. Niyo murambira amukoresheje. Na Mitsutsu. Na Mitsutsu. Ndashaka umuntu wa mbere wamwicaje kuri kamera. Ni Bagti. Big Town. Yamukoresheje ikiganiro bwa mbere. Big Town niwe wakoresheje kuri YouTube. Kagarara. Amusanze Cyangugu cyangwa muri Kigali. Kagarara asanze Bagti Kicukiro yakoreraga. Kicukiro yakoreraga. Bakora ikiganiro arimo arandika utuntu ari kwandika ibintu bitandukanye. So muyandi magambo Bagti niwe muntu washyize Kagarara kuri social media. Yego. Navuga ngo rero Bagti nahabwe ikuzo, nahabwe indabozi. Yego. Wa kabiri ninde? Wa kabiri nindera, wa kabiri ni ba harimo ba Aga Promoter arimo. Nagarimo. Ni Mitsutsu. Nawe nahabwe indabozi Imana imukiriza umuvandimwe we mu bitari Kanombe. N'abandi bose hariyo n'uwitwa mu bitari Kanombe hariyo Tisiye. Tisiye ni umuvuga butumwa wo mwitoro rya DPRCGM. Mu myaka nk'ibiri ishize yarari mu bitaro, yararyamye mu bitaro Faisal. Yagize impanuka ya moto ya Jesa agongwa n'imodoka. None hagonzwe n'imodoka ahitira mu bitari Kanombe. Ava mu bitari Masaka. Va Masaka Kanombe Faisal abayigiye kirekire cyane Tisiye ni umwe mu bakozi b'Imana bakoreye Imana mu bwiriza butumwa mwitoro rya ADPR. Hano navuga ngo tukiri kuri uyu muhanuzi nakwaje nimba umwemera cyangwa utamwemera. Ndaje ndacyasobanura gatoya. Yego. Tisiye rero amaze igihe kirekire cyane nawe aryamye mu bitaro i Kanombe. Yego. Inshuti n'abavandimwe mu itoro rya ADPR nandi matorero muri rusange ko ntugomba gufasha umuntu musengana, ntabwo ugomba kugirira neza uwo musengana gusa, ugomba gufasha umuntu wese nkuko nawe waryama mu bitaro ukamanika amaguru muri serum ikuri hejuru, ukamanika amaboko serum ikuri hejuru. Serum rero ntitoranye umuzungu n'umwirabura, serum ntitoranye wize n'utarize, serum ntitoranye umugufi n'umuremure, serum ntitoranye inzobe n'igikara. Umuntu wese rero waba ugira umutima w'imbabazi akaba akorwaho n'imbabazi z'Imana yagera kuri Tisiye mu bitari Kanombe cyangwa telefone y'umudamu we irakora, Tisiye akaba yabasha kubona imiti. Memu na Mitsutsu umuvandimwe we ni mu bitari Kanombe. Abo bombi bose rero bari mu bitaro i Kanombe. Abandi bavuga ni kuri uyu munsi wa none nanjye ubwanjye ndasaba umuntu wese ukurikiranye Ikaza TV Rwanda, Stream Jesus TV, mwese tugire neza dufashe Tisiye umuvugiriza butumwa wa mwitoro rya DPRCGM ndetse na murumuna cyangwa mukuru wa Mitsutsu mu bitaro i Kanombe bya gisirikare i Kanombe. Ibyo byabari byiza cyane. Mwakoranye ikiganiro inde Mitsutsu twaragikoranye kuri Mitsutsu twakoranye ikiganiro kuri Great Hotel. Nkaba nibwira rero kandi Mitsutsu buriya ni umuntu akaboko ke kararekura akagira gatya. Mitsutsu ararekura. Mitsutsu ntabwo ari wa muntu ufite icyo bita kugira nta mpiragira mu kiganza cye. Dukomeze rero nari ni kukubwira kuri uyu muhanuzi uramuvuga icyo uramwemera n'umwemera ubuhanuzi bwe tubwemere cyangwa yavangiwe. Umuhanuzi Bosco. Yego. Umuhanuzi witwa Bosco. Yego. Yes Arakiza TV. Nzi neza yuko yego muzi nk'umukozi w'Imana. Yerekwa n'iryiwe. Yego. Ntabwo ari iryanjye. Ko wambaza uti wakabimbaza uti ubuhanuzi wahanuye bwakuvuyemo tubwemere. Ariko Bosco Yes Arakiza ni umukozi w'Imana. Yego. Muzi nk'umuhanuzi ntabwo arampanurira. Yego. Ariko kandi nzi ko ari umuhanuzi profeti, yitwa profeti. Hari umuntu ahanura ibintu se biraba? Barahari umwe babiri batatu se gushyigikira ibyo ahanuye ibiki. Ubwo ntabwo yari yavangiwe cyangwa ni yewe ntabwo mba mu bitekerezo byiwe, hari ubwo mba mu maso yiwe areba, hari ubwo mba mu bwonko bwiwe Imana ikoresha, ntabwo mba mu mutima wiwe,
Imana yibukoresha yimuvugisha ntabwo ibanza kunyura muri genga imbaze ngo mbese njye kubaza Yesu arakiza Bosco Yesu arakiza wa Yesu arakiza TV ngiye kuvugisha Yesu arakiza. Ibyo rero simbizi. Ari njye bari gutwika ariko ibyo gutwika no gutwika kwebwo n'ibishya bigakonguka bikaba amashara ntabwo mbizi, byaba makara yaba amashara yaba icyuma gishyushye ibyo simbizi. Icyonzi cyo ni kimwe nuko nimba koko Imana iri muri we yaramukoresheje ikamubwira ko Kagarara agiye gupfa, ibyo simbizi. ubwo rero nawe rero ubuhanuzi pastor waba aka kanya nekeza ko aka kanya uri gushaka kwirengagiza. Nyankunda kubona uri kurwanya abantu bavuga ibintu bashaka gutwika, bavuga ibintu bitari kuri gahunda, ariko uyu munsi wanze kugira icyo bivugaho, umeze nkaho ariko siri mu Jesus ubu njyaha nihandagaze mvuge ngo wese agwanurireho buriya bahanuzi wakije none se mvuge ngo Kagarara ibyo yakoze ntabwo ari byo ngo kujya kuba yaragiye muri Ghana akajya Cameroon akajya Nigeria akajya muri Benin, njyaho nihandagaze mvuge ngo ibyo yakoze sibyo. ibyo yakoze nibyo none se njyaho nihandagaze mvuguruze Bosco ibyo yavuze Imana yamukoresheje yanyuze kuri jewe. Hari ubwo yambaje ngo ugiye kwa Bosco none se urajya ngo bigende bite? Ndakwiyamye muri iki kiganiro ariko winyiyama ahubwo uriyama ndakwiyamye babari uriyama Bosco hari ibintu umuntu kuki atamuhamagaye Bosco ndamwiyama se namwiyama gute? kuki atari tegereza baza uve se baza uve kuki wenda atamuhamagaye. hari abagabo babiri reka maze nkubwira umugani umwe igitekerezo nako hari abagabo babiri bari baturanye noneho hakaba umuhanda wabagabanyaga. Umugabo umwe yaratuye haruguru y'umuhanda, undi nawe watuye munsi y'umuhanda. Umwe yitwaga Tegereza, undi yitwaga Heba. Tegereza rero yaraturanye na Heba. Mutegereze ubuhanuzi hanyuma mubutegereze mpaka nimubona busohoye muzavuga muti Bosco Yesu arakiza ari yabivuze. Niba udasohora muzavuga muti bwa buhanuzi bwa Bosco ntibwasohoye. Wabyumvise neza? Hanyuma buretse maze nkubwire Bosco napfa mbere ya Kagarara muzavuge ko yahanuye ibinyoma. Kagarara naramuka apfuye mbere ya Bosco mwabyumvise neza? Igihe runaka Korode nimpfa mbere ya runaka n'undi agapfa mbere ya runaka none se uri turi kwisi tuzarama harabazarama bande wihereye hose oya none se jewe nzapfa baza uvise jewe nzapfa Bosco Yesu arakiza zapfa Kagarara zapfa nunda zapfa icyo utumva ni igiki wowe? Tegereza yaraturanye nande burase gato Tegereza yaraturanye nande urakoze kuki atamanura imbere rero Innocent chapters se warashaka iki